Pa sem jaz napisal, ne, hočem ta pravo domačo od tvoje mami. Jungle vibe. Živijo džungla, tukaj Kanajboj in danes je džungla mene izvala, da v bistvu pokažem take malo privatne zadeve iz mojega telefona, ampak ker sem glih par dni nazaj sem dobil nov telefon, ful cenej zaradi A1 paketa Vibe s kodom Džungla Vibe 22, pa še en let imam po cenej naročnino, tako da je ful cool. In bomo videli, no, nimam veliko stvari gor, tako da me ne skrbi, no, kaj bom kaj pokazal. Tako da gremo kar pogledati. Prvo izberem, gremo v galerijo. Prvo sliko, ki sem dal na Favorites. Galerija, Favorites, okej. A vidite, to sem jaz. Ugotovite, kdo sem jaz izmed teh. To sem pač ful mali sem bil in tu je Deva, moj brat. To sem jaz z mojo čupo. Isto čupo že cel life nosim. To pa blurite, ker to je moj bratranec, pa ne vem, če hoče, da je gori. Tako da ja, to je moja slika, no. Malo je sramotno, ampak okej. Okej, naslednjo zberem, ne vem, gremo v Instagram. Okej. Instagramu sem že tako prijavljen. Okej, random zberemo. Okej, en Žiga model mi je poslal sliko, ko je naredil sliko šampona. Ne vem, zakaj mi je to poslal. Hvala. Če hočeš povedati, da smrdim. Okej, nekaj bom poslal. Accept, request, primary. Okej, sem kar en video poslal. Živo Žiga, tukaj Kanajboj v obliki leva. Hvala, ker si poslal šampon. Ful, spoštujem. Okej, to je to. Robi. Robi mi je odgovoril na story džungle glih. Moj pes sedi in gleda ognjemet, petarde pa obožuje. Okej, Robi, imaš posebnega psa. Jo, Robi, legenda, že velikokrat sem videl, da mi pošlješ kak message in danes se ti javljam iz studia džungle. Tako da, fajn, ko me spremljaš in spremni džunglo, če je slučajno še ne in se vidimo. Čau. Okej, keep in chat, send. Okej, to je to, next challenge completed. Da Kanajboj. Okej, gremo na sporočila. To je bilo zdaj danes. Okej, jaz sem mu napisal, jo, mi boš prinesel krompirušo. Pa je on napisal, nimam jaz, stari, lahko gremo v pekarno iskat edin. Pa sem napisal, ne, hočem ta pravo domačo od tvoje mami. Ko zadnjič si mi povedal, ko je zame spekla. Pa je napisal, sem napisal mami, pošlje pošiljko direkt na naslov. Pa sem jaz rekel, ja, sam pol bo mrzla, ne kar ona pride. Pa je pa rekel, ker ja, evo ti številko do moje mami, pa jo poklič. Pa sem rekel, okej, thanks, sam ne fotor povedati. Tako da to je to, no. Krompirušo bom dobil po moje danes zvečer. Dajmo, ja, kar brskalnik. Okej, ne vem, kaj je, ampak da vidimo. Vulva Furniture. Kaj je to? Zakaj sem to iskal? To je to, zdaj pa ne vem, če veste, kaj je to. To je pač za sedeti. In ta furniture je v obliki nečesa, kar mogoče poznate nekateri mogoče imate. Ampak to nisem jaz iskal, ker bi hotel to, ne. Ampak en friend je rekel, veš, da obstaja kavč, ko izgleda kot, ne, to. Pa sem rekel, what, kaj res? Kako se pa reče? Pa je rekel, pa sem pač pogooglil. Okej, zdaj pa še zberem zadnjo možnost v bistvu voice message. Okej, ni jih veliko gor, ampak zbral bom tega, poslušajte. To sem pač, to sem jaz zapel, če verjamete ali pa ne.
Ampak ne, to je pač fora. Jaz sem hodil sam, pa sem si rekel, da rad bi videl, kako znam zapeti to Ave Maria. In ocenite v komentarjih, koliko od nič do 10 dobro sem zapel Ave Maria. Okay? Drugače imam pa še drug voice message, ko vam hočem pokazati. Ok, to je to. Tako da, če kdo zna montirati, lahko zmontira ta dva skupaj. Ok, to je to od mojega telefona. Videli ste malo mojih skritih stvari, ki jih noben drug ne vidi, razen sledilci Džungla kanala. Drugače pa, če iščeš nov telefon, pa če bi želel cenejšo naročnino na telefon, potem uporabi kodo Džungla Vibe 22, ker dobiš ful popusta na različne telefone in pa 50% popusta za enletno naročnino A1 Vibe. Tako da, to je to od tega videa. Hvala, ker ste me gledali in se vidimo naslednjič. Čau!